الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله باو جرنغ المسيب بين فو هيورو بهيورا عن الإسلام هري إن شاء الله جند من هندكو دوغتا يمودن كو فضائل الصحابة هري بوريت الصحابة بين جوجي دين هري إن فو علامنا نالي في كوية الصحابة لكن هري جانغول في مبه بيدت كدي فاهمين ديك هم بوني بين إما إن موضوع من فضائل الصحابة ما دون إن الصحابة في ميزان القرآن الصحابة في الميزان القرآن دتاو دي هاندي حالا جيفو نوولي دي هوري صحابة بين نوودي وان بي اولو دي كمودي نوودي وان بي كدي وولو دي اكو بني بي صحابة بين سابو مجري مبه سابو ko dum woni imma harano yowondiri e gañanadi ma sabu andugol mabbe ko dum woni ben sahababe be Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi muɗum inchallahu enen en yewtata dallinorgol fi be sahababe e hadisa mako nande muɗum sakko goddo inna no gasa anda darajatul hadith on no gasa hadith on wana sahih madum hara ko batil madum hara ko woni dun inchallahu ayaje de wowleten den fo wolude fi sahababe ko ayaje wonde ka nder alquran fi ya andu kala mo nanda no wala fi sahabajo ko hana ya andu wonde makko kanko faldi sabu Allah subhanahu wa ta'ala mantibe do maranibe moddireji heewde hara inshallah mawdu men on kadi ko tobbe tati développer ka yawtere men do yawtete ka tobbere do aranum dum ko honnum ko yeta gollen kon woni sahabajo sabu ko be ande définition ko woni sahabajo fi ya andu ko moni sahabajo sabu sahabajo wona hido nulado tun sabu Abu Jahl hinulado sahabajo wona innugol tun wondi e nulado ene hiya joni hara jangube ben ko nu yewti fi ko woni sahaba dida bum dum kanyum kadi e der yewtere karam ko ben ko yeti en ko woni sahabajo hara yi no to yewtere kadi ittintinande ko ni ko dum enete al ihtirazat fi ta'rif inshallah yewten non al fadail buri sahaba ben ka der al qur'ana sabu sahaba ben ko dum enete بعد الرسل هاري سيتاوي وني في annaba be fop tare ko sahaba be hikkata do bila istisna insha Allah haray wondema wondi be nulado be sallallahu alayhi wa sallam ko be buri teddude e kala yawdo kaleedi do wurudo be e nulado sallallahu alayhi wa sallam be ko be illete ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala subi be do e derta gumakku gum fop be makete be do sahababe sabu hollum sabu ko be do ladi alqur'ana on yeti e wollema hare alqur'ana ko di jippodi si sahaba be alano hallo elege joganoki qur'an si sahaba be lullano hallo elege joganoki hadisa si sahaba be lullano hallo elege andirtano do julirte si sahaba be lullano elege andatano zakat ko sabu hadisaji di fo ko mo yeti en wollema nani nulado sallallahu alaihi wa sallam no maka ko bi khilali ashabati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam jaka ele andi duma sahaba be ko himbe ko gonga ko himbe ko no himbe ko lultere tagudi mabbe di ko tagudi himbe ko no himbe jogi bural go tawata hara mofteji hedditi di jogaki hara no Allah subhanahu wa ta'ala mantibe sahaba be kader alqur'ana mantibe kader sunna wa ijma'il ulama karam ko be kadi fu foti haray dundugol sahaba be tabiti ka sunna e ka alqur'ana kaju e ka ijma' Allah subhanahu wa ta'ala dali wallama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum min wadiyo ko be faadano ko ele ko himbe annabi Musa ko himbe annabi Nuh ko himbe annabi Salih la ko faada do wa kadhalika ja'alnakum yadi ja'alna sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hare ele ngandi do ko e faabulo wadde ba jangube ben illi wo hala si Allah subhanahu wa ta'ala yewti yewtere tawi yewtere den hideyaji yewtere den accete kade yaji don de faadi tak ko du jangube usul be illata
وإنما العام يبقى على عموميته إلا بدليل التخصيص الله سبحانه وتعالى نقول وكذلك جعلناكم o kafuɗo ko mo heltoto e muɗum hay goto so wona sahabati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala indi ko waɗo ni min waɗi on homɓe sahabaɓe ɓen min waɗi on himɓe nunduɓe ɗo si goɗɗo illila wondema sahabajo gomo nunɗa ko illete kon ɗum firata oɗo aya sa illi wondema oɗo aya kaari e kaari tawaka nder ton ko illete kon to heɓuɗa on dalilu takhsis li anna al ayatu ko am wal am tabqa ala umumiyatihi illa bi dalil Allah dali wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata hara no janguɓe goo ille wonde ma maɗu janggi kiniɓe goo no faala hiltude o kalimatu wasatan ɗo ɓe hakkudeje ko faala ɗo wasatan ko bimana udul wassahabatu kulluhum udul ɓe fuu sahaba ɓen ko ɓe lunɗuɓe hiɗaɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala joni noon ko hombo firali en ɗo wasatan bimana adilan imamu tabariyu wa imamu al-qurtubi wa imam ibnu kathir ɓeɗo fof ɓe ari firugol oɗo aya ɓe illi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ɓe illi udul comme no wawi famude hande alqur'ana on ko firi kon ɓuri imamu tabari ko illete ko raisul mufassirin kañum e imamu al-qurtubiyu kañum e imam ibnu kathir ɓeɗo fof say hiltike ka defte maɓɓe ɓayɓe hewti firugol oɗo aya kollu ɓe illi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata bima'na udul haray ko sahabaɓe rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam faalaɗo hakke ko tawata karabokoɓe goo no faala ɓiƴude o nde yewtere ɗo ɗe mbari karabokoɓe goo illuɓe wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haray ko ɓe waɗi o himɓe lunduɓe ɓeydi ko sahabaɓe tufanaɗo kala mo tawata wona sahabajo latoraka yewtere ɗo hakke ma ko karabokoɓe goo faala teddinde sahabaɓe illi ko ɗum ɗo tumay ko illete daiman العام تبقى على عموميته أو يبقى على عموميته إلا بدليل التخصيص هذا كلا دون ناتري أو آيانو إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى كان يكرر جل كم فعلا بجود يوترنو إلا كسابة بنتم فعلانو دول كان يكرر إمام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية كان كو إمام البغدادي كو كربكو بمولا لا بوندي يوترنو فيمو ko fi hollum oɗo bayala kala ko mi wowli mi wowlay koye deftere honde ko fi wata jamu goɗɗo maggine sabu haray hiɗe mbari hande himɓe arayɓe tum liɓa yewtere wo yewtere ka deftere imamul baghdadi wiyetede alkifaya sa heltike e mayre ka Allah subhanahu wa ta'ala dalno wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata o illi wondema ko saba ɓe tum faɗaɗo goto latora ka yewtere ɗo Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi daali fi haqqi sahaba kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kuntum comme faanano koyle hay siden laturi ka yewtere ɗo ɓe comme faada sabu ko are on latike alqur'ana on mo jippe fewdo jippotono ko ɓen ɗo yewta ɗum ɗo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah daren sartiji ɗin ɗo Allah subhanahu wa ta'ala illi ko olo woni mofte ɓurɗe moƴƴude ɗen fof kono noon fi yo wonu moƴƴuɓe ɓuri fof Allah fof ko ɓe jogoɗon condition ji tati sartiji tati hande ko ɗin ɗon sartiji tati julɓe ɓe woni ala nde tawde enen e jogaki sabu Allah subhanahu wa ta'ala piiji buy no yowidiri hunde nden e sababuji ɗin sa waɗi sababuji ɗin ay ɓi hunde nden onaɗi janguɓe ɓen illi alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama haray Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kono ɓuri mofte yaltinaɗe fof kalla ɗo kono noon ko ɓe jogoɗon condition ji tati ta'muruna bil ma'ruf hiɗo yamira ko moƴƴi hande ko ɗum ɗon julɓe ɓen mankiri wa tanhawna 'anil munkar hiɗon haɗa ko boni julɓe ɓen hande ala yamirde ko boni wa tu'minuna billah hiɗon gomɗina Allah subhanahu wa ta'ala nde tawde ɗiɗo tati hande elen e jogakiɗi sahaba ɓen kaɓe jogilo ɗiɗo ada tati ɓe laadi diila ko ilete Endolos seki hande ko ilete comme Espagne ɓe laadi diila au sud de l'Italie ɓe laadi diila Afghanistan ɓe laadi diila Russie ɓe laadi diila Chine fi hollu sabu ɓe timminini condition ji ha laadi ɗo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah hande noon julɓe ɓen kaya yeƴitorɗawo ko enen sonji sabu ɗi condition ji tati ɗo ɗi timmali Allah daali in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum
si on walli diina Allah kan Allah walla yo jaka enen en andi wallugol goddo kan do wona fi indugol to min ko Mamadou min lete ma ko Ibrahima min lete ma mawbe am ben ko julbe ko be jokka pide de sariya on indi den sa wadi dum do a hebay dum do sa wadi dum do a hebay dum do haray ko du hiyeten hande julbe ben hino sonji jaka enen andi ko aaje didi surtout den do de do aaje ko sahaba be tigiri jon non kara e ardo ille en odo sahabajo du odo ko li odo sifori golle bodde ko illete wonde ba haray a feddi alquran sabu alquran illi be do ko giral burgal moddude e ko Allah tagi ko fop kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Amma sunnah ka sunna nulado kadi sallallahu alayhi wa sallam nulado maki khairul quruni qarni. Khairul qurun ko buri moddude e gire den fop e ko taga ko fop ko be mi wuri di ben e mudu jonno ko be nulado wuruduno ko be wuruduno ko Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ko be hide wobbe go no jippila teddugal mudum haray ko be wuridulo e nulado sallallahu alayhi wa sallam nulado non ko maki khairul quruni qarni ko buri moddude e gire den fop ko buri moddude e duubi taga ben fof ko be mi wuridi e mudum ko be noni sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nulado sallallahu alayhi wa sallam kadi maki do e fala tabintinde haray sahaba ben alqur'ana on tabintini nun dal mabbe gal sunna on tabintini nun dal mabbe gal karba ko be kadi fu tabintini ko du wadi hande si goddo no wolude surtout wano golle gol bay no wolude fi yalla sahabajo haray no yurmi ha fe iti sabu haray alati ko anda Allah lula sallallahu alaihi wasallam maki la tasubbu ashabi ta o yendu yibbe abbe a illa lula sallallahu alaihi pasi odo hadisa no jeya e ijazus yawtere lula sallallahu alaihi wasallam no jeya e kawa ku yeji lula do maki wata o yendu yibbe abbe lere babbe fewdo lula do wurulo hari sahabajo yalla ta sahabajo be maki de yawtere do ko joli wonde yandude ko be faanda yo hadisa do la tasubbu la wondo lo jangu be idi wo ko lallahiya silati adfirul mudari haray qad tadullu ala nahi wal nahyu tadullu ala tahrim haray do harbi la tasubbu ashabi wa ta o yendu yibbe abbe be mi wondi be falau anna ahadakum anfaqa mithla jabal uhud dhahaba hay si goddo e mon o ki yeru fello uhud fu kange hara fello uhud fu asakki dum don ma balaga muddatu ahadihim wala nasifa haray goddo wata hebude mojjere ko ben sahababe wadani kadila do haray yewtugol fi duma sahababe hande jarano be ye sifo do fi sahabaje ko be wadi sabu fi yondum hande bural mabbe gal no jeya e ko illete ko anda ka der dina bi darura hay mo janga hal hillo andi bural be sahababe do أما الإجماع أما نونكو كلامكو فوتكم في بين صحابة بنو أجمع أهل السنة والجماعة على تعديل جميع الصحابة هذا أهل السنة والجماعة فول فوتي وندم صحابة من فوق من نندم ko be himbe Allah subhanahu wa ta'ala kadum kadi hara sede mudu sabu be hebi teddugal gal goddo wata hebude teddugal hon wurdugol e nulado sallallahu alayhi wa sallam eden do ko rewde Allah subhanahu wa ta'ala ko kongol mabbe ko kongol nulado go lalete ille be nulado baki malu nulado wadi kambe non ko hitere mabbe de be hiri dum don tum ko bural ko sharafu suhba teddugal d'abord wondugol e nulado sallallahu alaihi wasallam si lutti e dum don tum yoni itti e sikke kadi piidangol diila daro fiido diila wara bibbe mum fof wara taadira mum fof wara hoore mum detta jawdi mum fof filansa fi diila ha halde diila kanka hewten do ko kambe dardika goddo daro tawata anga wadanali l'islam hay fuy tawata an aronku ko wowla e der andallam fof si wala wolugol ben don ko boni ko du wadi haray helo jeya e ko tawata Allah subhanahu wa ta'ala sabu Allah subhanahu wa ta'ala no majjidira goddo gandal no jeya e majjidirede gandal wowlugol ko boli e be sahababe rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam haray lo karaba ko be fottube be wonde ba sahaba be fowlo nuddi no jeya e ben don khatibul baghdadi
o karam ko jubiyete do khatibul baghdadi ka deftere makko al kifaya wal isti'ab deftere lowiye isti'ab libn abdul bar wal isaba libn hajar والسيوطي في تدريب الراوي والمستصفى للغزالي والمقدمة لابن صلاح والنووي في شرح مسلم وابن كثير في الباعث وشرح ألفية العراقي والسغاوي في فتح المخيث وغيره من الكتب المعتمد لأنه دفت فو كلا نهيت يولاك نوم ودوتو دا بيلو بيتو مسحابا من فو هرايكو هيبه لندو به هيبه جوغي به بوري نتاوتا هاي غوتو جوغاكي سيفا ماجي kono do ye yewtu fi yewtugol ko bure sahaba be ko be ande ele ko moni sahabaajo ko be ande ko moni sahabaajo sabu ko tuma anduda ko moni sahabaajo wosi Allah sabu ele do fo sel landama ele ko moni sahabaajo wobbe inde ko wurudude e nulado wobbe ille ko gobdindo nulado kono jangube be no yetuma ko hombo woni badi sahabi badi as-sahabi ko moni sahabaajo haray ko lete ado yellatude as-sahabi دوا أندو دكوني إلا صاحب كهال عرب الصاحب في اللغة كو اسم الفاعل أي لا صاحب يصحب فهو صاحب هذا يوندي من وندو ده وندي ويقال في الجمع جمع مكوهن إلا أصحاب وأصاحب وصحب وصحب وصحبان وصحابة وصحابة نفوه لسلك جمع مكو أما نو واصطلاحا أما يتقول إنكو هندو وني صحاباجو لماري يتي بينكو وني صحابا بكدينا مني نولي بديلو كرامكوبي لماري كرامكوبي كيفا في موبول حديثاجي نولاد صلى الله عليه وسلم دي إلا تيمي علماء يعني المحدثين يوتي في حديثا بينه وانا نينكو إلا تحريف تعريف كويتنكم الصحابي بينه ديفينيسيان ينكو وني صحاباجو jangu be usulul din ben kanyum kadi usulul fiqh ben no kadi no yeti en ko woni sahabajo ben no dido kala haray ko yetoto en ko woni sahabajo ko no serti kono haray karba ko ben hande ka bura yarede ko ta'riful muhaddisin ben sifatu be fi hadisa ben ko ben don hande definition ben no ngon hande buri tabitude ka defte ndare ko woni ashabi inda al muhaddisin be inni huwa ko woni sahabajo huwa man laqiya an-nabi huwa man laqiya an-nabi ko kala hidudo enulalu sallallahu alaihi wasallam yaqazatan tawatahimo fili mu'minan bihi tawatahimo gomdinimo ba'da bi'satihi bawo onula o nulede hali hayatihi sanga ka wuri do wa mata ala al-imani o maida iman kodo ini endata sahabi sabu safami ono andai kombo ni sahabajo kombo ni na sahabajo huwa man laqiya an-nabiyya ko kala haw hidudo elulado sallallahu alaihi wasallam donc ko sarti arano fiya won sahabajo be hida elulado sallallahu alaihi wasallam donc condition arano condition dida bon kadi onu yaqazatan hara hida fini goddo walo dano ina mi don mi ilulado kado ngolan hide way mo ino ko sahabajo ina sahabajo sabu fiya won sahabajo ko be hiyamo yaqazatan hara hida fini mu'minan bihi harada gomdinimo abu jahali hi inula no kono gomdinalmo walaysa sahabiyan hara on kadi wona sahabajo ba'da bi'satihi bawo o nulede gomdinno be nulado ben fo ado yo nulado nulede bawo yahudiyan ko ben fo no gomdinno nulado sallallahu alaihi wasallam ado yo be nulede hari fo ko ne tabe ko sadiqul amin ben no be gomdinno kono baybe woni be nulama ben non firti adidi نقد العهد بأنه قد لا يسمى صحابيا سبب فيها ون صحاباجو كبيقوم لنا نولادو باو بنولاد حال حياته سانغ قد كابيوري دون إذن هي يدوجون نوودي هي بنولادو قم لي نولادو كفوري ما بيو والي دون نولادو لوتا هانغسي فو كتاما سورو يده قد هي دون فوري ما بيو إذن صفة دوجون كومبو وإني مقوم لي أو فوري والي دون أنه لا يسمى صحابيا وإن تاك صحابة فيونو سبوكو بيتا وتهارا نهولي نولادو ساقا كبه وري دون نولو أهولي كنولادو كبه وني فوري دون هم نكدي أنكدي لا تسمى صحابي ومات على الإيمان ما هيدا كد إيمان ستايوني أهي نولادو إهوري هيدا فيني إهوري باو بنولادي كونو
do ya baybe feddini accituda diina wontuda kefere fala tusamma sahabiyan enen e wona do kadi joni ko hombe wadi din no piiji joni non hara de dum do kanyum kadi ko wolden do mon faala yagnude yewtere den o hilto e deftere non ne al mukhis lis sakhawi wal isaba li ibn hajar hara non e der di condition ji wadani do enen inni ko hidude e nulado sallallahu alaihi wasallam tawahimo fini bawo be nulede hari hibe wuri on tigi mayda ima kabe illi lo mallaqiya on hawru hidudo e nulalo be nali hiudo be nali sa jango be nali kala hiudo be konno be hedi ko kala hidudo sabu sibe illi no hiudo hanno bui sahaba be bui wona tan sahaba parce que sahaba be gono wondi woduno e lere nulado se ille wono sahabajo ummi maktum sahababe go hari ko bumbe sahababe go hari ko num ko bumbe be hirali lulano sallallahu alaihi wasallam gite mabbe de ko wadi jangobe be inni mallaqiya be lali mar'a sabu sibe illuno mar'a hanno bumbe be fu laysa sahabiyan hara be no be wondi e nulado kono nabe sahababe sabu be yalimu ko dum be dido mallaqiya ko luqiya on be wadi sharti bulu jaka ele ngandi karam ko be min diqqati kalamihim no jeya e jangugol mabbe gol kal halfirde be wallini atawa hino wodi ko fiyondum be wallirande sabu be do mallaqiya be dal be ko on hiidudo be dal ko on hiudo sabu sibe indi no on hiudo hanno bumbe be fu e tanulado fu be don tawaka e sahaba be ko kala hiidudo jaka ele andi indugol mallaqiya yalte nadori honnum kala bumbe be kader ta'rif wa yadkhulu fi man talat suhbatu kayse kabe indi non kan kadi kala hiidudo do wodi sahababe go be wurdi e nulado bimbi kiki de nyalorma be nyami day be sodida be juli day fana be juli day ala sara wan hombe sayidina abubakar sayidina ali sayidina umar be do fu be wurdi e nulado ko do wodi sahababe go ko immina be kale jol mudum immina e village go ari inni ane mede nula e ma hara leñol angol fu no nuli lang e ma innugol wondema men gomdinima mi hoti kadi nde wotere pet be hidi e nulado quelques minutes be hidi on tuma be hoti kama be hitali nulado hande kadi ha be feddidi ko wadi benno fo no natori ka yewtere do benni mallaqiya ko on hidudo on no hayso hidi quelques secondes kono est ce que hino selli en inno hidi be hidi parce que be hidi quelques secondes jank enen inni do mallaqiya de yewtere do no naadi buyi sabu hande kadi bumbe be natori ka yewtere do hidube e nulado ko juuti wano sayidina umar sayidina abubakar sayidina ali be do fo be hidi e nulado ko juuti e kanyum kadi e kala hidube e nulado tawata juutali fo ko quelques minutes wala o eletedo domam bun salaba o sabajo do eletedo domam bun salaba o do mo hidali e nulado ko juuti few sabu ko leñol makko ngol imminimo wona jeyaado e kaledi makka ma jeyaado kaledi madina o nula délégation yo ar o yeto nula do aray himbe makko be fo naati kadila o ari bo yottiri dum do hoti fa yusamma sahabiyan li'annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa malik ibn huwairis sahaba jogo le malik ibn huwairis hara sida jangude hadisaji ni sawan kariyadus salihin baka bulughul maram deftere do tude wo ene hiya o sahaba jo do filli hadisaji go andirte o do hidu e lulado quelques minutes kono yirku o dadi ko o fillani en kanyum kadi ka hadisaji lulado sallallahu alaihi wasallam o do wondali e lulado ko juuti few o aru yottingol filleñol makko ngol illi lati ka dila o yottini be seydi kadi o yehi ha lulado feddini be hiti dali ande kadi kono fa yusamma sahabiyan li annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wa'il ibn hajar o do sahabajo kanyum kadi hidali e nulado ko juuti kono be do fo naturi mallaqiya sabu selli luqiya hide mari kanyum kadi kabe illi do mallaqiya naturi do kanyum kadi honno hayni do nulado sallallahu alaihi wasallam tay jodo dali e mabbe sahababe kadi buyi hedo no wodi nulado yaha do ni e der quartier jama o sappondira illa ay o jodi do la ma o wondo e haalde da ko do inde tenulado onno kanyum kadi hidi e nulado ka be yidal be yidi parce que be wondi e no kure wotere sahaba be go kanyum kadi ande be yewti dal e nulado sallallahu alaihi wasallam waka inde duma wondema wano o sahabajo inde tedo do Tufail bun Amir o do kanyum hayli nulado o hayli
kanyum e abi Juhfa o do kanyum ko sahabajo kono o hayli nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Hara kadi lo natori kayde tan to mallaqiya jillaji Allah subhanahu wa ta'ala ilo ille qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu illa sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusdi fa amanna bi. Hara jillaji di ngara ino jento al-qur'an jillaji di kanyum kadi a tabiti jaka sahababe no kander jillaji sabu ko illa ko hidugol jillaji di hidi nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe hiidi awa jaka jillaji ɗi kadi hiidi mbaɗi sahabaɓe e maɓɓe alal qawli arraji. joni noon jaka enen en andi wurudunoɓe e sa'a nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kono hi aali ɓe few wonali kaɓe woni ɓen ɗon fala yusamma sahabiya ille hara wano himɓe wonnoɓe yaman ɓen ma himɓe wonnoɓe siri ɓen nani fi nulaɗo kono ha hande ɓe yaali ɓe ha hande ɓe haali kaɓe woni ha hande ɓe sappinaka ɓe fala yusammuna asahaba ɓen ɗon hinaɓe sahabaɓe. joni noon jannguɓe ɓen ko fiol enen en inni ɗo huwa man laqiya nabi ɗo enen en naadori jooɗodugol e nulaɗo seeɗa jooɗodugol e nulaɗo leereji wondugol e nulaɗo souvent fof natori ɗo yaqazatan tawa kadi hiiɗa fini sabu ɗo o ɓeydugol ɗo yaqazatan ɗum ɗo no walla e surtout won hande ka fewdiren ɗo ɗen mari buy hande wirduji buyɗi wirdoto ɗen sa yurlitike e nder majji a tawi ko goɗɗo inni waalike ho yiɗi nulaɗo no jonni ɗum on non honno on non ko an jonna a duwaka jonnude hay e goto sabu sa jonni tun hara a inni an wondema an a woni annabajo ko annabaɓe jonnete goɗɗum yamire yo yottinana jama o sigo a waalike a hoyɗi alquran on inni a janngo oɗo salatu laabi guluji andu ko an si tawi woni sila faala waɗude an a waɗi kono adduwa kaynude jama on koyo waɗu surtout kadi ɓurino ɗon kañum kadi inna wondema ko waaluɗa hoyɗuɗa kon ɗum no ɓuuri alqurana jogade valeur ɗum ɗon fof hande ɗen nande ɓeyna sa jangi oɗo salatu hino wayi wasa jippini alqurana o laabi jeeɗiɗi ma goɗɗum no wawi eɓɓidirede e daalol allah ngol subhanahu wa ta'ala goɗɗum ala ko eɓɓidirte e daalol allah ngol subhanahu wa ta'ala ko ɗum illete kala sabu diina kan nano faaliraden noon koko sariya on faala kon koko sariya on si sariya on inni ɗum ɗo no moƴƴi sino faala welatama fa tabaka hino moƴƴi si sariya on inni ɗum ɗo no boni sina faala welete haronka ko ɗum waɗi ɗuma riba on no wela jama on par ce que intérêt hilo e muɗum kono ɗum dagilali sabu allah subhanahu wa ta'ala ko kanko inni no harmi ko kanko jogui doole harmingol hunde kañum e dagingol hunde ko ɗum waɗi karam koɓɓe inni man laqiya nabiya sallllahu alayhi wa sallama yaqazatan sabu si o yaqazatan ɗo alano he halno ni mazhabuji buyɗe jogui sabu mo kala walotono illa mi hoyni nulaɗo no jollimi ɗum ɗo yaltina façon dina allah noon koyne alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l-islama dina islam on timmi tis ko ɗum waɗi ɗo kala ko goɗɗo yeetilan wirgo ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo koye mi hotuka sunna nulaɗo o no yamiri ɗum ɗon ka yamira si yamirami duwaka waɗude sabu sa waɗi ɗum tigiri ara hino wawi wasa inni hari dina kan no ɗuyti oɗo ɓeyditi allah noon koyne alyawma akmaltu lakum dinakum mi timmini dina mon kam ko ɗum waɗi o ko illete haray salatul fatima ko nande mum e ko nande muɗum ko illete ene mo kala yo juulir ala nulaɗo no wawiri kono ko ɓurno moƴƴude da iman ko inneten ko ɓuri moƴƴude ko yaari e sawaba kon ko juulirgol sabu hande mi ko mamadou alpha millete ɓayɓe dendilam si goɗɗo noddilan hande inde go ma ari ka an inni wondema miɗo faala sansude inde ma nden mi jaɓata fiw awa nulaɗo kadi sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki siɗon faala juulude yan ko ni juulirtollan hande noon ɗen mari woɓɓe arɓe inni no joni sanse no nulaɗo makiri noon yoɓe juulire adden façon go ɗum ɗon haygo e hoore men goɗɗo jaɓata ɗum ɗon itti en sikki kan nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha haray nulaɗo ko makata kon fof ko wahy joni noon ko kamɓe makisi on faalamala juulurde e hino ɗo no juuliri tollan ko ɗum waɗi kala no juulirɗa e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi nanoɓe faalira noon haray golle maɗa kaka poubelle ɗe fokkiti sabu fiyo golle ma jaɓe ko ɓe sartiji ɗiɗi timma sartiji ɗiɗi kala ko ilna dewal
ko be sartiji ɗiɗi timma fiyo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓu golle maɗe huwa al ikhlas laɓɓingol golle ɗen waɗana Allah subhanahu wa ta'ala hara kafi dalimo hay e fus ɗiɗaɓum ɗum waɗira kadi no sariya o yamiriri noon sa laɓɓini gollal ngal an a waɗirali no Allah faalira noon golle maɗen kaka pubel sa waɗiri no sariya o faalira noon kono ko fiyo himɓe ɓen illu an a waɗi golle ɗen kaka pubel ko ɗum waɗi ko sartiji ɗiɗi huwa al ikhlasu wal mutabaa ko ɓe ɗi sartiji ɗo timma fiyo golle ɗen yoɗe jaɓe jaka eɗen gandi haray kala ko goɗɗo yeeti en si tawi tu woni hara nanulaɗo sallllahu alayhi wa sallama yamiri haray ko woɗɗitagol ɗum tigiri jannguɓe ɓen noon inni on ɗum huwa allah ɓeyni wondema ko ya hiidu e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗon ko condition ara noon noon yakazatan tawa hiɗa fini mu'minan bihi tawa hiɗa gomɗinimo ko ɗo abou jahli yalti abou jahli kañum o hiidi e nulaɗo hari himo fini kono mo gomɗinaɓe jaka kala condition mo wonɗen ɗo kala condition mo tawaka toon haɗa on tigui yalti abou jahli wa abou lahabi ɓe hiidi e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wuuridi kono ɓe gomɗinalimo haray ɗuma ɗon kañum kadi natori kañum kadi ɗo natuɓe ka diina ha gasi wuuridi e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam on tuma ɓe yalti kadi ka l'islam no woodi natuɓe ka diina ha gasi yalti kadi ɓe waɗi koynete ko irtidad ya ayuha alladina amanu man yartadid minkum an dini fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna wono o illeteɗo qurratu ibnu hubayra o ɗo o natulo ka diina ha gasi o yalti ka diina wal asas ibnu qays o ɗo neɗɗo kadi o natulo ka diina ha gasi mo yalti kala natuɗo ka diina o yalti e tannulaɗo fala yusamma sahabiyan oɗo kadi elletake ko sahabaji jannguɓe ɓen noon inni wa qawlihi bada bi'satihi ɓaawo mo nulede alyahudankoɓɓe e annasarankoɓɓen ɓeɗo fof hari no hooli nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe hooli kadi annabajo aroyey allah subhanahu wa taala yeetike o fof wondema yati min badi ismuhu ahmad falamma jaahum bilbayinat qalu hada sihrun mubin allah inni wa man azlamu mimman iftara ala llahi kadib wa huwa yudaa ila l'islam haray mofteji feƴƴino ɗi fof hiɗi hoolino annabajo nulete ɓe hooli nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono ɓawi ɓe nulama ɓe daari ɓe tawi ɗum bonnay teddule maɓɓe ɗen bonnay martabaji maɓɓe ɗin ɗum ɗon sali yoɓe gomɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeya noon e ɗum ɗon buhayra rahid hiɗen andi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama ka adoyoɓe nulede ɓe seedino siri ɓe seedino siri ndi leydi wonandi bonnede ɗo ande nulaɗo seedino ɗon marché noinne bousra kaɓe seelotono ɓe rewno ɗon nokkugo prêtre jo ari inni ɓe oɗo ko timminiyaɗo annabajo ni ɓay hi'i khatabun annubuwa on no gomɗinno nulaɗo kono ɓawo woni ɓe nuloyama o sali hande kadi jokkugol ko ɗum waɗi buhayra rahib oɗo o gomɗini nulaɗo qabla al bi'sa kono o yeddi nulaɗo bada al bi'sa oɗo kadi la yusamma sahabiya oɗo kadi elnetake ko sahabajo saabu o gomɗini nulaɗo adoyoɓe nulede o fenni nulaɗo ɓawo ɓe nulede oɗo kadi elnetake sahabajo illa ɗo kadi haal hayatihi saga kaɓe wuuri ɗon kadi duwaɗaɓe gomɗinde fi hon ɗum saabu o illeteɗo abou zouaybin el husali oɗo ko furi e nulaɗo hi'i gomɗiliɓe o neɗɗo mo wollen ɗo abi zouayb ko furi e nulaɗo on wari o yilde a min on ka nulaɗo wurno ko fof mi gomɗinanimo kono hande mi gomɗinimo on ɗon kadi fa la yusamma sahabi on ɗon kadi ɓoynetake sahabajo fi hollu saabu fiya latoɗo sahabajo ko ɓe tawata hooloɗa nulaɗo hiida e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawa hiɗa fili tawa hiɗa gomɗinimo tawa kadi ko gomɗinɗamo ko ɓaawo ɓe nulede tawa kadi honɗum tawa kakaɓe wuuri ɗon ila yaccu ha ɓe maya wa mata ala l iman ɗon kañum kadi ko condition jeeɗaɓo wonni condition on ko ɓe tawata kadi mayida e l'islam ille goɗɗo hoolo nulaɗo timmina ɗi condition ji fof ha nulaɗo feƴƴina on tigi acca ha e seydina aboubacry zaman seydina aboubacry ma zaman seydina oumar yalta ka diina wonta kefeero so wonti kefeero hay so naati to yi ka diina o yiɗetake sahabajo hande kadi sabu ko be maya honɗum ko be maya si on tigi maayi kañum kadi hara wonamo julɗo fala yusamma sahabi fala yusamma asahabi hara ko ɗum ɗo jannguɓe hadis ɓen innata sahabi ko kala wuruduɗo e hiiduɗo e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam
tawa on tigi no fini on tigi harano gomɗini ɓe gomɗinaɓe saga kaɓe lula ɗon saga kaɓe wuuri ɗon gomɗinaɓe kaɓe wuuri ɗon mayida kañum kadi e l'islam ko ɗi condition ji jeegoɗo kala illaɗo sahabi andu ko ɗi condition ji jeegoɗo on tigi jogui ɗi condition ji ɗuma jeegoɗo joni noon haray ko ɗum ɗo illete sahabaji kono sahaba ɓen fof no fota sahaba ɓen fof ɓe fotata kadi ɓe fotata jogagol daraja joni noon haray sahaba ɓen no mari giral aranal giral ɗiɗaɓal karama koɓe goo wano imam ibnu hibban o gamdo ɗo o indi kanko karama ɗuma sahaba ɓen fof ko giral gotal illey wondema karama kojo goo no ille ibnu saad on ɗon sendi gire sahaba ɓen ɓuri 12 ɓe ko ɓuri a tabitude sahaba ɓen koɓe gire 12 sahaba ɓen koɓe jelu koɓe gire 12 kono gire ɗen hikkori noon ko noon kañum kadi ɓe ɓuridi daraja girel aranal ngal ko mono yaari ɗum noon ko imam hakim ali saburi ko ɓe ɗo tabintini wondema gire ɗen gire sahaba ɓen ko gire 12 ɗen gire ɗon hande ko ɗen ɗon tabiti ko ɗen ɗon tabiti hande ka defte giral aranal ngal ko ngal ko silmunoɓe makka ɓen ɓuri sahaba ɓen fof jogagol darja to ɗo sabu fiyo no sabu on leere ɗon hari ko leere a sattuɗo mo naati ka diina yeyetake sa ye a torike a hokketake a piyete a dasete seydina bilal dasano makka fof seydina ammar piyano ha yenni diina seydina yasir wara ɓeygu maɓɓe wara on leere ko waɗi l'islam on kañum kadi haray ko ɗum woni haray hina fi enen ɗo fof ɗen ka diina jama on kañum kadi haray jama on fotata ka diina wonɗo e daranade diina kan jemma e ñalorma on hino serti e natuɗo ka diina no waliɗali ko nani sahaba ɓen ɗo ko ɓuri imam hakim nomo sendiri sahaba ɓe noon enen en inni no wodi senduɓe ɓuri 12 no wodi fotimɓe ko ka imam hakim ni sendi sahaba ɓen konko ɗum no illete tabaqatu sahaba gire sahaba ɓen giral ɓural ngal jogade ngal degré fof ɓurgal towde ngal fof ko natunoɓen makka ka fatratul makki natunoɓen dina ka makka saabu on leere ɗon koya suuɗo risque noye mum jawdi ma ndin sa nangama anna warete haɗa ko ɓen ɗo woni giral aranal ngal seydina bilal koye ngal giral ɗon ɓe jeeya seydina ali seydina abou bakri ɗuma inde seyda khadija ɓen ɗon fof no jeeya e ka giral aranal giral ɗiɗaɓal ngal ko ɓe woni ɗuma ɓen ɗon ko ashabu dar annadwa ɓay diina kanka ari jama seeɗa naati ka diina hari hino woodi suudu kaɓe yata ɓe fottoya fiyo ɓe ɗettudu programme ko holno ɓe suuɗorto ɓe waɗa jewe ɗen hande ɓe fottaka o ɗo janggo ɓe fottaka o ɗo ko giral ɗiɗaɓal ngal kadi noon tawata ko suuɗagol ɗuma juula ndaare noon ɓeyɗo fuu Allah subhanahu wa ta'ala ko fiyo ɗum ɓantaniɓe sabu ɓe gollani ka diina hande noon sen ndaari enen faydi hande gollangol diina kan koya jokkutum sabu no defa ha moƴƴi no ɗumanna ha moƴƴi joƴƴina ka table an koya ñaamu tum sabu hande ko hombo e men ɗo woni e ɗettugol kaafa ɗo ya piiridoya e goɗɗo ay fus defte ɗen fof no watta ka pular no watta ka français no watta ka anglais ɓawɗo noon ha ɗum fof ala hari koya ɗettu kaafa ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ini liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ko sendidiri hari ɓawɗo o sendidira ko soɓi kon e ko laaɓi kon kono hande min rahmati subhanahu wa ta'ala no jeeya e nema makko wonɗo julɗo haqqan mo wona julɗo haqqan fof nokkodiri giral ɗiɗaɓa e sahaba ɓen ko suuɗotonoɓe yaha fotta ɗettina programme ji ko honno ɓe yanginirta diina kan ko ɓen ɗo woni giral ɗiɗaɓal ngal hino jeeya noon e ngal ɗon Saad ibnu Abi Waqqas seydina Saad ibnu Abi Waqqas ko ɗo ɓe silmi fewde yaheteno suuɗoye ka cuuɗi ko ɗum waɗi kamɓe koye giral hongal ɓe woni ko giral ɗiɗaɓal ngal ɓe woni seydina Umar en noon ko giral aranal ngal ɓe woni giral tataɓal ngal almuhajiruna ila alhabasha yawnoɓe ɓen iwi ka leydi makka yeehi Éthiopie fattoyi
sabu ɓay ɓe lettama ha nulaɗo togini inni koyeɓe yawɓe landoyo asile koyeɓe yawɓe landoyo no asile politique sabu ko ɗum hande modernisation o no inne asile politique ko innete nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum kadi yamirno ɓayɓe lettama e diina maɓɓe kan ha ɓe wawali rewde kam few allah subhanahu wa taala inni koyeɓe yawɓe fattoyo Éthiopie joni noon Éthiopie on leere ɗon hari kamɓe koɓe julɓe wonaɓe julɓe makka kañum kadi hari koɓe julɓe wonaɓe julɓe joni noon ko fiyon ɗum nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri yoɓe iw e leydi heferɓe ɓe yaa e leydi heferɓe ko inneten wi sabu ɓeeɗa ko heferɓe kono hiɓe jokki bible on hari on tuma Éthiopie laaminoɓe toon ɓen no jokki kañum bible on heferɓe makka ɓen noon kamɓe ɓen ɗon ko sanamu woni e rewde haray toujours jokkuɓe bible on si hewti e poyen ngo no yurme e jokkuɗo diina ɓuurimo jokka diina aɗo ɓeynata akhafu dararain c'est que hande kadi ɓeeɗa ko lorra yawgol Éthiopie ko lorra heddagol makka ko lorra kono nulaɗo peesidiri lorraji ɗi kon to ɓuuri jasude ko yawgol ka ɓeeɗa ko ɗum kadi waɗi karama koɓɓen hande suuti nde ñawore ɗon ɓe illi sa ari e leydi porto ɗo tawi ndi leydi ɗo inne wano jooɗiɗo innen e Belgique ɗo tawa no woodi leydi takko ɗo ka wawata rewoyde Allah ɓuuri Belgique haray waɗɗike ma hande kadi iwgol Belgique ɗo yaa e ndi leydi ka Allah rewete ɗo sabu ko gonga leɗɗe fof ko leyɗe hefere ɓe kono kala ka tawata luwaji ɗi haray hino wawi yaadude e diina ma kan haray ko ɗum woni waɗɗike en ɗo fof yawde to siɗa mbaɗi possibilité muɗum inne wano inne hande jonne misal wawɗo joguiɗo possibilité no wuriroya Angleterre hande par rapport de wonuɗo Italie ma ko nande muɗum tawata juulirde ala julɓe ɓe ñande ñande no haɓede ɗuma ala no waɗira diina ma kam pay koye ma koye ala duuɗe ala ka jangge haray on neɗɗo wonɗo Italie ɗon waɗɗike mo iwgol ɗon yaasi mo mari possibilité o yaa Angleterre par sabu ko gonga leyɗe maɓɓe ɗin fof ko heferɓe kono ɗa luwaji ɗin no wawi udditandema opportunité no waɗira diina ma kan ɓuuri ndi leydi ɗa e hoore leɗɗe fof koɗe heferɓe ko ɗon karama koɓɓen suutinde ñawore ɗon ko nulaɗo inni wondema koɓe maaki haray julɓe ɓe yo yaw e ndi leydi heferɓe ɗa ɓe iwa e ndi leydi heferɓe ɗo sabu haray kono ko ɗum janggoɓe ɓen inni ida jtama a dorarani si lorraji ɗiɗi moɓodiri tawi be waɗa goto e ɗin ɗon ko ya waɗu akhaffahuma ɓurɗo jasude o nulaɗo gollitiri ɗum ɗo jaka enen andi giral tataɓal ngal ko dogunoɓe yeehi habasha no jeeya e men ɗon seydina Jaafar ko honto woni kaka giral tataɓal jaka enen andi seydina Saad bun Abi Waqqas kaka giral ɗiɗaɓal seydina Umar kaka giral aranal seydina Jaafar haray ibnu Abu Talib ko ɓen ɗon ko jeeya ko ka giral tataɓal giral nayaɓal ngal alladina bayau nabia sallllahu alayhi wa sallam inda al aqaba wannoɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka baya argol inna nulaɗo awa may mi tawtima mi tawtima eko jokkuɗa ko attinoɓe wadde ɗum ɗon ɓen ko ɓen ɗon woni giral nayaɓal ngal jowaɓol ngal bayatil aqaba thaniya par ce que baya aqaba on ko laabi ɗiɗi waɗi aranal ngal ko ɓen ɗon woni nayaɓal ɓen jowaɓal ngal ko ɓen ɗon woni ɗuma giral jowaɓol ngal haray hikka ɗon kañum kadi jeeƙaɓal ngal awwalul muhajirina alladina wasalu ila haray attinoɓe firde ɓen ɓaynulaɗo iwi makka kamɓe seydina aboubacry ɓe suuɗike ɓe yehi madina adoyeɓe hewtude madina hari julɓe goo mooɓi kañum kadi bagage ji mum ɗi makka indi min kadi ɓe yehi ɓe hewtitoyi nulaɗo ka Quba ka natirgal madina ɓen ɗon kañum kadi woni giral jeeɗaɗaɓal ngal ɓen ɗon ɓe silmu makka ɓay ɓe nani nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam feri ɓe iwtiri ɓawo a nulaɗo adoyo nulaɗo hewtoy ka saare madina ɓe ari ɓe tawi ɓe Quba ko ɓen ɗon woni giral jeeɗaɗaɓal ngal hino jeeya ɗon e ɓe ɗon makkateɓe ɓe Salamata ibnu Abdul Asad wa Amir ibni Rabia ɓeɗo eko nande ɓeɗo kañum ko ɓeɗo woni giral jeeɗaɗaɓal ngal jeɗɗaɗaɓal ngal ko ɗum ko piiroynoɓe badri ɓen gazwatu badre piiroynoɓe badri ɓen tawata hara ɓe tawaka e koko sifiɗen ɓeɗo fof ko ɓeɗo woni giral ɗuma jeɗɗaɗaɓal ngal ɓen ɗon kañum kadi no jeeya e maɓɓe seydina Miqdad ibnu Aswad on ɗon kaka giral
غزوة بدر كانوا سيدنا حباب ابن منذر ستاي وني جانغو ده حديث اجي ene hiya souvent inde be do ngara ko be do filli hadith aji hekka don kadi al muhajirun alladhina hajaru kasulhul hudaybiyah julbe arnobe négociidi nuna sallallahu alaihi wasallam e hefer be ko ben do woni jeeda da bangal ka mughira ibn shu'ba ben ko don tawa si feddi don kanyum kadi jeeda on ko nu ko wollo ben ka bay'atur ridwan laqad radiyallahu an iz yubay'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim ko ben woni giral onnan jeeda da bangal no hino jeya e gal don kanyum kadi makatebe salamata ibn akwa wa sinan ibn abi sinan ben ko gal giral don be jeya si don kanyum kadi feddi sappa bon ko al muhajiruna bayna al hudaybiyah wal fath iwno be bay gaynama négocier de gon do yo makka uddite ko ben do woni giral sappa ba gangal dun do hino jeya e Khalid ibn Walid Amru ibn al-As sappo e go on kanyum kadi no jeya silmunobe be baawo makka on udditama nyande makka udditano silmunobe don ben ko ben do woni sappo e go ben ino jeya ben do kadi Sufyan ibn Harb kanyuma e Sibyan wal atfal ra'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam e kala pay koy jonnon giral sakkitor wangal ko nu ko kala pay koy e bobobe hiwnobe nul sallallahu alaihi wasallam ka wonno pay koy tawata hara pirali wadali hayfuy hara ko be do kanyum ko ni imam hakim sendiri gire hara ko woni sahaba be wala ille pay koy ka Sa'ir ibn Yazid wa Abu Tufail ibn Amir dum do no konto ittude wanafiqo e deftere duma deftere wotere haray on tigi way hotude e deftere no inne Fathul Mukhith lis-Sakhawi wal Isabati libn Hajar wal Isti'ab libn Abdul Bar wa Tadrib ar-Rawi lis-Suyuti wal Kifaya lil-Baghdadi wal Ba'ith libn Kathir wa Sharh al-Alfiyya lil-Iraqi wa Sharh Muslim lin-Nawawi wa Tajrid libn Humam والمقدمة لابن الصلاح والمستصفى للغزالي وأصول الغابة لابن أثير هاي أكوني جاكا عندي أنا نسيفك كون ولي صحاباجو إن ولي غير ما بدي جونا كده وولو دفي توك برساكي تورونين كون ده دو ولي فايدي بياناو الله سبحانه وتعالى سيفانيك إن في صحابابه ويأتي أنكم بين صحابة أو ولن صلى الله عليه وسلم وإني واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم كم فعل إليكم نادو أبو جهل يعني صحابة رسول الله هو حببك كانكم هدي اليوم إليكم يوم بين صحابة إليكم الإيمان دار كان يمكن آية وكل إني وزينه في قلوبكم جون كوي أرو جاكا إلين عندي بين صحابة منو الله سبحانه وتعالى هدي به إيمان لونك جو سبقوا لونه هدا هونة كل هرا أنغا تشودا لا كهونة بين لونه صحابة بكله بهدي لهانغسي بتشودا لا كل تمانو ولا في تشوداري تشوداري كوكو بيتي إكو تبتا أصلي أونغاتي بي سين إني تشودو قول إلين سودو كوادو قول كارو جدي wada ko landi jaka enen andi cuudugol suududu hara hen en laafi goddo wata hodude e mayru dum don ko piiji dewtoto din don tawata hara haysi tawi woni di alaadi lorrata saba be kanyo no manno iman no mari kadi zinatul iman zina hababa ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum ko kadi faanda no ilaykum ko saba be kanyo kadi الله سبحانه وتعالى إلا لنو وكرها إلى علي وحسن وحسين وجعفر ستيولي القرآن كلهم أريرلو de wawlo illo alqur'ano hidabe da no hidi be da bolli kon alqur'ano gar haliyeti en wonde ma sahabajo ittitini sahababe ko illi habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan Allah subhanahu wa ta'ala landitiri oyni ulaika be sifabe do comme no ala illa be sifabe do ko sahaba ben kan ulaika alla dali humur rashidun o dadi on kan hum ko hum on do inete damirul fasl kullu hum on jogi dole do ko yeta gol ma fiu be alasi wona be do sabu si aya on hino sellayno argol illa ulaika ar-rashidun ulaika ar-rashidun kon alla dali ulaika be sifabe do hum
ɓe ɗo jenteɓe moƴƴa jento noon joƴƴitino haqqilleji mon ɗum ko ɓe sifori ar-rusul ko ɓe sifori peewal jonno si alqur'ana o mantiri ɓe ɗo ni inni kala ɗaɓɓowo peewal o heɓata peewal ko ɓe heɓali kon sa inni an ko ɓen ɗon woni jogaki peewal haray ko ɗum woni a feddi alqur'ana haray lon hande ka fewndinen ɗo ko piiji ɗiɗi jogi ɗen ko imma hoolo ɗen ko alqur'ana on jantandi en kon ma hoolo ɗen ko yimɓe ɓe woni haalde kon alqur'ana on inni ɓeɗo ko fewɓe e heɓi fedde goo wonɓe inno ɓeɗo no waɗi ɗum ɗo kaari no waɗi ɗum ɗo kaari no jaɓi laamu jungo kaari no waɗi ɗum ɗo kono yilleten enen daiman ko yilleten alwahyu muqaddamun ala alkalam wahyu on no hikkila yeeso yore piiji ɗin fof Allah subhanahu wa ta'ala on no dal ɗo ko ayeji alqur'ana suuɗen en ala wolo ɗo ni hadisa ni ko gando go wi sako jommum illa ɗum ɗo wona wahyu ko wonɗen e yewtude ko Allah subhanahu wa ta'ala indi khayru ummatin ukhrijat linnas Allah subhanahu wa ta'ala indi haray mofte ɗen fof ko ɓuri moƴƴude fof ko wurdunoɓe e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi indi ɓeɗo Allah indi mi seeditanike ɓeɗo ɓe mari imanu timmuɗo tis honto ettude ɗum noon Allah dali walladina amanu wa hajaru fi sabilillah komɓe non illaɗo amanu ko sahabaɓe nulaɗo ɓen fi sabilillah walladina awaw komɓe woni ɓen noon wallunoɓe nulaɗo ɓen ko sahabaɓe ɓen ulaika humul mu'minuna haqqa ko ɓe no woni gonɗinɓe tigiri tigiri hiɗen sikka ko fi Allah ko fiyonɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydani ɗo haqqan ko littawkid ko fi sabu so illuno to ulaika humul mu'minuna ko ɓe woni gomɗinɓe hanno haala kay yahtamilu hanno hino wawno wonde ko ɓurɓe ɗuɗude ɓen gomɗini hedditiɓe gomɗinali kono onni ɗo ɓeɗo fof ko gomɗinɓe haqqan ko noon kadi woni ɗi joni si mi inni sahabaɓe golo gomɗini woɓɓe gomɗina haray konɗum minni haray mi monti o haqqan ɗo sabu haqqan on ɗo to fiidu tawkid kallah subhanahu wa ta'ala illi noon fa sajada al malaika kulluhum ajmauna illa konɗum woynani ɗo kulluhum ajmauna ko fi tentingol haala kam fi wata sikku malaikaɓe goo ɓurɓe ɗuɗude ɓen fof sujjuno kono no woodino ko seytane tun e woɓɓe goo woni sujjidali o inni fop sujjuno si wona iblis ɗo kañum kadi kono Allah inni ulaika ɓe siforɓe ɗi sifaji ɗo ɓe sahabaɓe humul mu'minuna ko ɓe tu woni gomninɓe haqqan ko noon kadi woni jonno sa ittintini ɗo sahabaɓe goo ko inde ten awa addana e kon ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ɓeydani ka haala ɗo o ɓeydani kadi haqqan Allah kañum kadi hattali ɗo o inni lahum no wodani ɓe ɗo ndaren kañum kadi kon ɗum ko habare on ɗo wattori o illali wondema mahfiratun wa rizqun karimun lahu sabu haala kan ko noon sellirta ka haala arabu ko aynu mahfiratun wa rizqun karimun lahu kono o inni ɗo lahum ɓeɗo no mari mahfiratun hafranede wa rizqun e ɓural karimun teddugal oɗo aya tun no yoli ko dalle noroden hara enen e feƴƴal ɗo few Allah subhanahu wa ta'ala seeditaniɓe imanu moɓe jogui on ko laaɓuɗo poyi imanu moɓe jogui on Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi illi ɓe sahabaɓe wurduɓe ɗo e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam enen en inni ɗo en addata ɗo hadisa sappo jommum inna hadisa on menen men oɗo hadisa wona ahlul baytu fillima wona taniraɓe nulaɗo ɓe ɗo ko alqur'ana mo e tawata en fof ko ɗo wonnen e janggude Allah subhanahu wa ta'ala illi ɓe sahabaɓe jokkodirɓe nulaɗo ɗo gonga sa nani wowlayɓe gonga ko ɓe honto ittude ɗum noon Allah subhanahu wa ta'ala daali للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا هي بدأ بورال بي يالتنا بك غاليجي مودوم تمتا كو في دينا بي يالتنرا كو بدك فيو بهمو بورال كالا كوم بي يالتنا كسود مودوم كو سابا بي يالتنا كسود مودوم ورضوانا وينصرون الله هي بيولو دين الله كان كوم إلا نو وينصرون الله كو سابا بي ورسول أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون كو بي دو ودي غونغو بي إيمان مابbe ono laabi poy koko goddo non arata yeto en do jabete accen dalol Allah subhanahu wa ta'ala daren Allah subhanahu wa ta'ala min hikmati kala ka o woldu fi sahaba be ngede do ayeje wadday hum on do non ko e faamu ka hala arabu do sinama ko ittugol sifaji din e himbe ben fop illa wondema ko beedo tu sifori de o sifado yani ulaika humus sadiqun yani ulaika humul mawsufuna bis sidqi la ghayruhum hay goto sifora wowlugol gonga buri be
himɓe ɗo ulaika hum sadiqun o illi kadi walladina tabawwa'u ddara wal iman من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة ومن يوق نفسه شح نفسه فأولئك هم المفلحون كم كان ينادوهم هم المفلحون بس فامنوا كم كدوا ولي ما لو يتابع يوم القيامة حتى لهم كانوا كذا والذين جاءوا من بعدهم dari Allah subhanahu wa ta'ala ayde Allah subhanahu wa ta'ala no andu no fedde go aru yey yenna be Allah subhanahu wa ta'ala no andi fedde go aru yey akhir zaman tawata ko be sahaba be yana tay mudu Allah inni Allah tali walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman haray enen arbe baawo be sahaba be no ko no halu den illude Allah subhanahu wa ta'ala illi kala aru do baawo modon yo wowlu ɗum ɗo kala mo wowlani ɗum ɗo ara on tugi perdi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina komɓe woni sabaquna bil iman ɗo humo sahaba ko sahaba ɓe inaɗo sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan o yiɗo Allah subhanahu wa ta'ala ini wondema to wata waɗu mi waɗa konnago yomɓe lilladina amanu ɓe gomniɓe komɓe fandaɗo amanu ko sahaba ɓe sabu ko sahaba ɓe wola fi mum ɗo sike aya o lallitori e fedde yaltoyayde nden akhiru zaman Allah subhanahu wa ta'ala inni ko en toro Allah subhanahu wa ta'ala ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗu ka ɓerɗe men tawata ko sahabajo añete wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu innaka raufur rahim ko ɗum waɗi no jeeya e ijazul qur'an no jeeya e kawa kuyeji alqur'ana ɗi wowlay ko feƴƴi ɗi wowla ko fewndi ɗi wowla a ko arata Allah subhanahu wa ta'ala sifi sahaba ɓen ha gasi illi wondema kala mofte aroyɗo ɓaawo ɓeɗo yo du'ano ɓe waɗa peeji ɗin fof o illi noon haray wondema noon koye toro Allah ta'ala okkoye konnagu de tawata ha tawata ko ɓeɗo yoweten konnagu me e hoore muɗum ha yawndo ɓaggi few Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi yeeti en fi haqqi pirudunoɓe ɓe yawma badre yawnoɓe gueɗe ɗen badre komɓe yawno taw seydna oumar no tawa aboubacry no tawa sahabaɓe wonaɓe yeddede ɓen fof se yeehi ka sira ka defte fi yawnoɓe piiroyɗo ɓen ɗo fof heno ɗo Allah subhanahu wa ta'ala noon oɗo aya ko jippinoɓe yawɓe piirugol ghazwatu badri ɓen ko ɓen oɗo aya jippi e muɗum Allah daali qad kanat lakum fi fi'atayni iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah feddeji ɗiɗi janto tumande feddeji ɗin ɗiɗi fottuno fedde go tawi ko fi Allah woni e pirande komɓe wonno pirande fi Allah ko sahaba ɓen ɗo ko ɗum waɗi hande yeytotoɗon ɗo fi sahaba sike yonaye yewolude on tigi saabu haɗa on ɗon o fenna woni nususul qur'ani l wajiha haɗa alqur'ana no fenngiti few o inni wondema fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره كون الله سبحانه وتعالى إنه هراي بفول لا يبينه كم والله تو دنيان ده سيدنا عمر سيدنا أبو بكر بس صحابة ولا بدويته في منه الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار دار دعاء لن ترينه o indi wondema noon sifagol ɗum ɗo inna wondema feddeji ɗiɗi fedde haade ko fi dina wonno pirude woɓɓe ko heferɓe ɗum ɗo woni tasakuye wonande marɓe haqqille ɓe jaka enen en andi kala yellayɗo ɓe alqur'an an indi oɗo ala haqqille few saabu alqur'an an koye inna fi zalika ko janta ɗo ko fi ɓen sahabaɓe ɗo la ibratan ɗum ɗo ko waaju li ulil absari jomiraɓe haqqillaji kala yennoɓe ɓe ɗo ko indeten oɗo o ala haqqille few Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi jippini ka nder alqur'ana makko fi yawnoɓe piiri ɓe ghazwatu uhud nane hari ko ghazwatu badr Allah subhanahu wa ta'ala daali wa id gadawta min ahlika tubawwi'u lmuminin tuma nde dawnoɗa tawi hiɗa wernude julɓe ɓe fi yetagol ɓe konno piirirte komɓe innaɗo tubawwi'u lmuminin hiɗa werna julɓe ɓe ghazwatu uhud hari ko homma yowmo won ɗon seydna ali hanno toon seydna hamsa hino toon seydna aboubacry no toon seydna oumar hino toon onon ko honɗum yaltinton ɓen ɗo fof eɗe ayaje ɗo
wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wallahu sami'un alim. Allah be do woni gomdimbe sahaba be dulaado be sallallahu alayhi wa sallam bay kadi gere den pirama ha gayni ghazwatu uhud jetto den kanyum kadi alquran kollu inde alladhina istajabu lillahi wa rasuli be loti be noddado Allah ngon kanyum enulaado makko nyibu be mudu kombe illa do alladhina istajabu lillah ko sahaba be kanyum kadi na do wonbe yendude be hande do be sahaba be alladhina istajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu Allah subhanahu wa ta'ala inni be lotike noddado Allah du be lotike noddado nula sallallahu alaihi wasallam ngu be mo ini golle de anno ngara inna be do foko babbe yawmal qiyamati lumanni do dullo hare no mari hasibore sattude Allah inni wattaqaw be hulikadi Allah subhanahu wa ta'ala inni be yawlo be ghazwatu uhud be no mari ko lete attaqwa hande non ko nga taqwa don mo golla nali dina kan ay fuy woni arde ila benno garna hulay be Allah dali wonde be do no mari ajrun azim joddi mawnude comme illa do no mari ajrun azim ko sahaba be alladhina qala lahumul nas illa an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana comme kadi illa do fazadahum imana ko sahaba be ganyu gadi tawata himbe ben sari inni hefer be ben dudi hefer be do alquran ini beida be iman ko be illa do ko sahaba wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel illi wonde be tigiri no inna wonde Allah subhanahu wa ta'ala o yodi holortedo o yodi pidi fo ko be kadi halayno dullo hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko sahaba be ko dum wadi hare hande wolu ko fi sahaba be dum don hare ko fi yonnu kala woludo do fi sahabajo ande ko alquran o faala wolude fi mudu sabu ka tabitinde sahabajo dun dawo hande kadi kala ko sahabajo filli kaka pubel woni e yawde si tawi woni dum ande ko be kanyum kadi yeti e wonde ba dalilu sallallahu alaihi wasallam hino jangangol suratu woldo ko sahaba be jake andi barbingol sahaba be ko barbingol alquran barmi ladina kan fo kono daiman sada faala barbinde hunde ko jokkube ko hoorede hunde debbe fuddortoda ka sahaba be tabiti e mabbe ko wona e wolede hore mabbe o ande alquran o goli sabu ko men no filani alquran kam filani hadisaji Allah subhanahu wa ta'ala kanyum kadi illi wallama fi haqqi be yawlobe bai'atur ar-ridwan Allah subhanahu wa ta'ala ni laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara Allah ini mi welta like be gomdibbe arnobe siportuma kali leggal ari wadi mubaya kombe kadi wonno non si tayane hoti ka defte ko sahaba be wala be wowlede halaji di fo yore mudu ko be kanyum kadi Allah subhanahu wa ta'ala laqad radiya Allah ini be fi be do welila daga ngandi haray sabutugol be do hino way wasa sabuti ko Allah hidi ko Allah no ko ni lato yi no mo duma kal jalla jokkudo ko mo hidi kom sa jokki ko Allah aji ko ana to itaka dum laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyunaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubi fa anzala as-sakinata 'alayhim o jippi di dejere e mabbe ko be jippi la dejere mun do ko sahaba be kan wa athabahum fathan qariba Allah subhanahu wa ta'ala kadi o illi kadi be sahaba be do ko be tuuni malabe salali malabe dun lo foko bi khilali ayati qur'aniyya e galada li lorde lo hadisa badu qala imam an-nawawi wa qala ibn hajar sako illa ben don ko hibbe dun do ko dalul Allah subhanahu wa ta'ala Allah illi be sahaba be wondube e nula sallallahu alaihi wasallam ko be tuuni malabe Allah dali alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun Allah subhanahu wa ta'ala illi be gomni be feri be terti be yebi wado jihadiji fi Allah be detti jawle mabbe ne sayyidina Abu Bakr bay fok kitaba duma jihadi ko boyo mo powdo dirlo fi walitagol julbe be majjulbe be ala a jawdi sayyidina Umar be sayyidina Abu Bakr bukala e mabbe habbiti sayyidina Umar inni hande min kadi goddo hikkata ko yeso am e wallugol kadina yaha mo kala tay mudi ala
nulaɗo maki haray ko fi sabilillah woɓɓe yahani danɗe mum ɗen woɓɓe yahani miranji ka ñamata ɗum fop addi yibbi illi okki dina ka fof yo yeyite fiko julɓe ɓen wallitoro ɓen ɗon hari mina wano hande ni sillama fi sabilillahi on to yiɗetta ko fi wota ille aytade seydina Umar ko feccere jawdi mum ndin addi feccere jawdi mum ndin addi okki fi Allah lulaɗo ɓayi lulaɗo hayrike seydina Umar no adda bagage ji maɓɓe ɗi ɗum hinno wayi wo hande sen innini nde julirde hede falande sodude kono haray mbuɗi lo manki goɗɗo ɗetta auto walɗo luwa yaha démonta danke mum ki buffet mum o télévision mum o appareil ji ko woni ko ka salon fop ara illa yo julirde nden okki julirde nden yo yeeyu fino julirde nden sodire seydina Umar ko ɗum waɗi ɗetti feccere ko suudu ko woni kam ka nder piiji to fof feccere adde hokki dina kam nulaɗo ma kelle seydina Umar ko ɗum accuɗa ka suudu o inni wo ko feccere jawdandi fof mi andi seydina Umar kañum hay ka walotono ɗon gawlu ko ɓe awlotono kon fop memina aka yaas fof yo yeyte ɓe amen walo ka leydi ɓay nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hi'i seydina Aboubacry no arda e dolle ko jogui kon seydina nulaɗo ma kele seydina Aboubacry ko ɗum accuɗa ka suudu o inni allahu wa rasulu allah wa rasulu ko Allah e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fop mi yaltini fop ko ɓen ɗo noon hande goɗɗo mo waɗanali dina ka e fus fiilo jollede mbu koye fanɗu koye ɗuma indirectement o yana e yendugol sahabaɓe tawata wallahi on ɗon yo Allah taw hara ko majjere hara ko angal andugol ma hara Allah subhanahu wa ta'ala yafoyo Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi illi ɓe sahabaɓe ɗo ko ɓe ɗo wela tammi ko kamɓe kadi hiɗi Allah subhanahu wa ta'ala ini wasabiquna al awwalun attinoɓe natude ɓe ka dina komɓe woni ɓen ɗon seydina Aboubacry no jeeya e attiɓe nato ka dina seydina Aboubacry ɓe illi ka helli faɓɓe ko seydina Aboubacry atti natude ka dina ka pay koy ko seydina Ali ka sollaɓen ko seyda Khadija والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كم ولد رضي الله عنه الله ولامه كم فعلانه كسابة بقدي الله حتى لنقول وعد لهم أمرني بينو جنات الجنة الله اللي بينو بمرني بالجنة الله ولا سير دبر على تايكال الجنة نون كانوا كدي دوادو دبكتو جولي يا ما فرد نون كانوا كدي يا كانوا كدي بيلو يا دغاغو وعد لهم بمرني بينو جنات الجنة تجري من تحت الله نون اللي سابق بينو خالدين فيها أبدا بينو بلوتو يكال الجنة فيهم بسابق بينو الله نون اللي ذلك koko jantaɗo ko wonugol sahabajo natora e ɓeɗo zalika alfawzu alazim ko ɗum woni sa nani malore sa nani kado ɓurɗo mawnude ko tawede e ɓeɗo Allah subhanahu wa ta'ala kadi illi sahabaɓe ko ɓeɗo woni himɓe yurɓede e himɓe tubuɓe Allah dali laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah inni jaɓani ɓeɗo tubuɓe an non an o wonɗo e yennude sahabaɓe Allah jaɓanima tubuɓe anda ko nani buyi eɓe sahabaɓe wonaɓe e wolede fimum hande hadisaji buyi lo tabiti wondema nulaɗo maki ɓeɗo loka nder aljanna yeetiɓe ɓe lalata e aljanna heɓe wuuri kono nde tawde adde ɗi hadisaji ɗo ko saabu hara yellayɓe ɓe adda to hadisa ɓela ɓe jaɓata oɗo hadisa ko lowɗo kono hay goto wata lo inde koko wonɗe e janggude ɗo saabu ɗum ɗo ko alqur'ana laaɓude poyo wala kadi tafsir wala tafsir winduɗen ɗo ko ayeje laaɓude ɗen poyi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان بين أروي باو صحابة بين جوكا كصحابة بين جوكلوكم كنون الله إلي لو والذين اتبعوهم بين جوكلوكم الله ودي لو كويتي قيد سبسو إلي لو تجوكلوكم لو غسا أرتك جوكرا بين جوكريو وإلي جوكا كصحابة بين غلو بإحسان هذا لو مؤيري ولا بندو قول دي هذا وقبل جوكي بين بندو قول jakene andi alqur'an law yeti de fedde arwe sabala alqur'an law be jokko yabe no modiri wobbe ko woni ay jokkugol ya sahaba be
ko illugo sahabajo no janfi ɗo sahabajo no waɗi ɗum ɗo ari ha déjà ɓe illi wondema haygo ɓeygu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama waɗi ko boli mo illi ɓeygu ma waɗi ko boli haray ilo way wasko awwala e barɓilede haray ko ɗum woni ɓe illi won saabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama wondi e seyda aicha ha ɓe feƴƴini ine gandi no fedde go hino to ɓena seyda aicha waɗi ko boli joni ɓen ɗo faala illude sollajo waɗi ko boli lulaɗo addi kim bonki ɗon wondi kadi yaw sollajo ɗon ko ɗum waɗi no hulɓini ha allah subhanahu wa taala dali alladina tabauhu fi saati l usra e jokkuɓe nulaɗo ɓen tawata fewdo difficulté fewdo sattede woduno ko mo jokkuno nulaɗo fewdo sattede nden ñande nulaɗo a dogayno makka ko kamɓe homɓe ɗuma suudo doyi ka fammere kamɓe seydina aboubacry kamɓe seydina aboubacry allah daali alladina tabau fi saati l usra min badi ma kada yasiqu qulubu fariqun minhum summa taba alayhim allah jaɓale ɓe tubuɓe e innahu bihim raufur rahim allah yiɗi ɓeɗo ko min mi yurmete ɓe jaka elen andi alquran on tigiri ari indi ɓeɗo ko yimɓe moƴƴuɓe ɓeɗo ko yimɓe ɗumɗuɓe ɓeɗo ko ɗum ɗo ɓeɗo ko ɗum ɗo tabitali hay e nokku ka tawata ɓe sahabaɓe ɗo haray allah subhanahu wa taala kañum kadi illi ka alqurana wo ɓeɗo mbiɗo weltaniɓe ɓe sahabaɓe ɗo mbiɗo weltaniɓe allah daali yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu allah weltiniray ɓe ko ɗum woni yurmede makko nde wa ridwanun e welaye makko on wa jallatin lahu fiha naimun wa muqim ɓe heɓoya kadi aljanna kaɓe laatata ɓe ƴiiɓa komɓe kadi elinanno ko sahabaɓe ɓen kadi sahabatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allah indi ɓe sahabaɓe ɗo kadi sa lani kulol allah ko ɓeɗo kala huluɗo allah ko ɓeɗo jollitete leɗɗe alarba allah daali wa anzala sakinata ala rasulihi wa ala almuminin allah subhanahu wa taala jeppini deƴere ore nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e hoore gomɗiɓe ɓen komɓe wonno ɓeɗo kadi ko sahabaɓe wa alzamahum kalimata taqwa o jetti wi ko illete kon kulol allah fof o jolli ɓe wa kanu ahaqu biha ko kamɓe ɓuuri handude e ngol konngol wiyetegol ɗo a taqwa ko hande noon kon taqwa ɗum jama o woni e ittude hoore ɓe sahabaɓe ɗo wa kana allahu bi kulli cheyin alima dare ɗo kañum kadi ko aya on sakkitori wa kana allahu bi kulli cheyin alima allah indi piiji ɗi fof pellet mbiɗo ande sike ɗo allah subhanahu wa taala indi ɓeɗo ɓe jogui ko elete kulol allah ko kamɓe jollitete leɗɗe alarba fi hulugol allah piiji ɗi fof mbiɗo andi fedde aroyayde nden wowla fi ɓeɗo kadi mbiɗo andi fi ɓen ɗon kadi e yi aya on ko sakkitori wa kana allahu bi kulli cheyin piiji ɗi fof aliman himo andi wondema o degré moɓe jonnaɗo woɓɓe aroyay ukka hunduko mum kono fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna haɓɓugol fitna hande kon fitna haray ɗon koko nde fedde se jogodirade juuɗe naafi tun lorray en ɗo si tawi woni ko leyɗe porte ɗo hina fuy kono si yaari ni leyɗe men ɗe ga ñande goo koko wonde nanude yo allah dandu ɗum kañum kadi aroyay kamen saabu fedde nde kala ko faalaɗa fedde nde nde newnante fiya naata so woni ɗon seeɗa ñande goo nane surtout no wano leñol men ngol par ce que hande si wo laama ko hombo woni e yennugol sahabaɓe ɗum kañum kadi ko leñol men ngol na do leñol goo allah subhanahu wa taala kañum kadi ilni kala añuɗo ɓe sahabaɓe ɗo no jeeya e heferɓe kala añuɗo sahabaɓe no jeeya e heferɓe allah daali wa mathaluhum misal ɓe sahabaɓe fil injila ka injila ka zar'in akhraja shat'ahu fa azara fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'zibu zurra liyaghiza bihimul kuffar imam malik ɓa hewti fiɗugol oɗo aya o inni wo arrawafida kuffar ko milete arrawafida yennayɓe sahabaɓe o inni par ce que ɗo aya on inni kala moninɗo sahabaɓe ɓen kala yennowo sahabaɓen ko kefero liyaghiza bihimul kuffar allah subhanahu wa taala inni mi waɗaniɓe sahabaɓe fiyo moni heferɓe ɓen hande noon sahabaɓe wowlete tun woɓɓe mono imam maliki ni ɓen noon koɓe heferɓe bi kulli manan karim ka madhabu maliki kamɓe ka aqidatu imam maliki kamɓe kala yennowo sahabajo ko kefero mutlaqan kefero saabu fiyonɗum saabu kamɓe sa yelliɓe ɗo hare anga yeddiɗe ɗo ayaji fof karam koɓɓen fof no fotti sa yeddi nassan sarihan sahihan ko a kefero
bindo laɓugol poyi sellugol keng sa inni golɗo ko fenade an yabu lahabi yabu jale are hay fus on on seeɗa Allah subhanahu wa ta'ala kadi inni ɓe sahabaɓe ko ɓe mi lontinta ka leydi Allah subhanahu wa ta'ala ini wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard Allah subhanahu wa ta'ala lontiniɓe ka leydi ka lontilalɓe lontiniɓe kanulaɗo feɗɗilo hari dina kan konto ka hatti hari ko madina pet hari ko Arabie Saoudite innen ko Arabie Saoudite dina kan hatti ko hewtini dina kan Turquie yeyi Chine yeyi Russie inne wonde ma ɗuma Tchétchène ma Bosnie e ko nande muɗum hewtini Égypte hewtini ha Espagne e ɗuma komɓe ko sahabaɓe jaka enen andi Allah subhanahu wa ta'ala inni mi lontinayɓe ɓay sa gila sahaba ɓen feƴƴuno hande kadi leyɗe Endolos espagnol ɓe ɓen hetti leyɗe ɗe joginoɗen ɗen chinois ɓen hetti leyɗe ɗe joginoɗen ɗen fiyol ɗum saabu enen e jokkal ko sahaba ɓen jokkuno ko ka sakkito ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni ɓeɗo mi weltiniriɓe aljanna ɓe sahabaɓe ɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni radiyallahu anhum ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم جكا إلى لوكو آية جكا رسالة جموتشون إنه على سورة وول تشيبين غول مدينة غتواتا هارا ونما غويتا كما في صحابة لون كو إلتين لون فيرتالي ونما صحابة ونابه بدي سكيكو بملايكا sahabajo no falja sahabajo wala fi jidi fo kono ko illata faljere makko nay alqur'ana o jippi inni onon on falji o wadi pe jidi fo kono sariya wal Allah on yafati ko few hare la katta do wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh